Prethodne noći Elitu 9 zauvijek je napustila Milosava Pravilović, što je iznenadilo sve učesnike. Ova vest je izazvala emotivne reakcije među cimerima, koji su se našli u šoku zbog gubitka jedne od omiljenih članica. Milosava je tokom svog gostovanja kod voditelja Dušice Jakovljević imala priliku da se obrati svojim fanovima i prijateljima, ali istovremeno iskoristila ovu priliku da podijeli važne informacije sa svojim cimerima. Tokom emotivnog trenutka Milosava je napisala pismo u kojem je imenovala novog vođu Elite 9. Ljudino, Mićo, ti si novi vođa. Care, hoću da bude mir, da ne bude svađe i zla. Glasilo je pismo. Idući put malo bolje delite budžete za stolom, dodao je Mića. Shodno navedenom, Miloslava Pravilović napustila je Elitu 9.